Reka tubongere tubahe ikaze inshuti bakunzi bani Bisanzwe TV aho muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye biri hirya no hino ku isi. Aha turasuhuza mwebwe mwese muri mu bihugu nk'Iburayi, Amerika, Aziya, Oceania n'ibindi bihugu bitandukanye byo muri Afrika. Nanone nago twakwirangiza abakunzi bacu muri mu gihugu imbere, abari mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo ndetse n'umujyi wa Kigali. Iyi ni Bisanzwe TV nkuko bisanzwe, ngendi Frank Mario Sebudandi. Nkuko bisanzwe rero inkuru zacu abari inkuru idasanzwe. Ubu tugiye kureba ikihishe nyuma yo gukama kwa Amashyuza. Iki ni ikintu gisa nkaho ari gitangaza kuko nago bimenyerewe nyuma y'imyaka myinshi Amashyuza yibereye aho ngaho nta kibazo afite. Niwibagirwa gukanda subscribe ndetse no gukanda ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyo tukugezaho umwanya ku wundi. Kanda kuri icyo kimenyetso gitukura ubundi ndagaruka mu kanya mubwire ibirambuye. Kuwa mbere w'iki cyumweru amazi y'Amashyuza yo mu kagari Kabugarama mu karere ka Rusizi yarakamye yimukira hafi y'uruganda rwa simerwa rukora sima. Ni ikintu cy'amayobera cyateye akababaro abaturage bahakuraga amaramuko binyuze mu gukanda abagiye kuhivuriza amavunane. Bamwe bakabihuza no kuba yarakamye ubwo uruganda rwa simerwa rwarimo rukoresha inambi rushaka amabuye akoreshwa mu gukora sima. Ayo mazi yakururaga abantu benshi barimo n'abaturutse mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uruganda rwa simerwa rwasohoye itangazo rusobanura ko mu byumweru bike bishize hari ahantu muri metero 300 hafi y'Amashyuza haridutse bitewe n'imihindagurikire y'imiterere y'isi. Icyo kibazo cyatumye amazi akama burundu ndetse yose ajya mu birombe by'uruganda rwa simerwa. Simerwa yakomeje ivuga ko turimo gufatanya n'ubuyobozi mu bushakashatsi burambuye bw'iki kibazo, ari nako dukomeza gushakisha umuti urambye, harimo no gufatanya n'inzego bishinzwe kugira ngo Amashyuza abe kimwe mu bikorwa nyaburanga bikurura ba mukerarugendo hano iwacu mu Rwanda. Impuguke mu bijyanye n'ubumenyi bw'isi Dr Emmanuel Havugimana yabwiye Igihe ko ubushakashatsi bukirimo gukorwa, ariko we asanga gutemba kw'Amashyuza byaba byaraturutse ku mitingito yabaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Ati ubushakashatsi buracyakorwa, ariko ndabona icyo navuga ari imitingito yabaye ku itariki ya 14 n'itariki ya 16 z'ukwezi kwa karindwi, n'undi mutingito wabaye ejo saa 8 mu kiyaga cya Tanganyika. Ibyo byose iyo bibaye bigatuma ibintu by'amabuye yo mu kuzimu binyeganyega cyane, nabwo bitangaje ko ahantu nk'ahariya hari Amashyuza amazi yahita agenda. Kuri ubu ahari Amashyuza harimo haragaragara amabuye gusa, amazi akaba yarahavuye akagenda. Impuguke zivuga ko bigoye ko aya mazi y'Amashyuza yazahagaruka. Ni amayobera akomeye cyane. Gusa iyo ugendeye kuri siyansi cyangwa se ukagendera ku byo abahanga batangaje, biragaragara yuko bishoboka ko aya mazi yaba yatewe n'imitingito nk'uko babivuga. Gusa ibingibi nanone abantu benshi bari batangiye gushyira mu majwi simerwa. Ku rundi ruhande abaturage bo bababajwe nuko aho hantu bahakuraga amaramuko. Gusa ku rundi ruhande nanone hari ahantu hakururaga abakerarugendo, cyane cyane abantu baturuka mu bihugu by'abaturanyi. Ngayo nguko rero iby'Amashyuza yakomeje gutangaza benshi. Gusa ibintu bikomeje kuba muri uyu mwaka wa 2020 nabyo ni ibindi. Reba hepfo ahanditse comment maze udusigire ibitekerezo byawe. Ikindi gerageza usangiza abandi iyi nkuru, kanda ku kimenyetso cy'umutuku ahanditse subscribe kugira ngo uzajye ukurikirana ibyo tukugezaho umunsi ku wundi. Iyi ni Bisanzwe TV, ngendi Frank Mario Sebudandi, naho ubutaha Imana ibarinde.